ovog trena svi su na svojim mestima. Trka je puštena, Eli ide na čelo ove trke, Eli spolja Vertex, Vertex sada prelazi u vojstvo Vertex, pa Eli, pa potom Fast, Vertex i dalje na čelo ove trke, spolja Fast, Vertex na čelo trke, Fast i u prvom delu grupe koja predvodi ovu trku i dalje na čelu Vertex, spolja i Mala Munja Fast na četvrtoj poziciji, Gulliver, Vertex, Mala Munja, Vertex pada na treću poziciju, Mala Munja sada drži drugu poziciju, Gulliver i Mala Munja sada napada, Mala Munja izbije na prvu poziciju, Gulliver pada na drugo mesto, Nadalina je sada treća, Vertex je na četvrtoj poziciji, Mala Munja sada vodi ovu trku, Nadalina kreće sve brže i Đorđe Perović, Nadalina izbija na drugu poziciju, Mala Munja vodi trku, Mala Munja i Goran Krstić na čelu ove trke, na drugoj poziciji Nadalina i Đorđe Perović, bližimo se pravcu na ulasku u pravac na čelu trke, Mala Munja i Goran Krstić, Nadalina i Đorđe Perović iza Vertex, Gulliver, Fast, svi su tu, Nadalina i Đorđe Perović dodaju, Mala Munja i dalje vodi ovu trku, Mala Munja ili Nadalina, Mala Munja ili Nadalina, svoja Nadalina i Đorđe Perović prelaze u vojstvo, Nadalina, Đorđe Perović, pa potom Mala Munja, pa Elza stiže treća, Fast je na četvrtoj poziciji, Eli stiže na kao petoj vlasti.